Waduh ne punika raris wantah mawit saking Lengkaro aduh tegas aduh waduh raring ayo Katrita idodane pare pangrengo sinarang sami sane banget kesumayan titiang ne mangkin kawitin titiang antuk nyari tayang kewentenane duke uniku sane rien bisa areng bali Madan rapati uningang duke sane dumun iri kering jagat Bali wenten sang angawurat maketedung jagat Baline nya Sri Kesari Warma Dewa ring jagat Bali duke sanirin wenten ide sang Prabu sane nyengcengang jagat Bali ini ide sang Prabu Sri Kesari Warmodewa ten jewenten lian areng sing dua Rikalune ide sang Prabu Sri Kesari Warmodewa nyengcengang jagat wenten irike ring singe dwale Iedo makarya
Uke punika ide Sang Prabu Sri Kesari Warmadewa ide ngewangun palinggih ring Singodwala linggih sane kekaryane nantuk linggih ide Sang Prabu Sri Kesari Warmadewa wantah merupu watu sane ketimpik-timpikan Ri sesampune puput ngaryaning pelinggih batu sane katumpuk-tumpukan nike rarisane kewastanen resade gana leluhur agas Muweng kawigunan prasadone punika boyolian wantah kanggen serana rikalone ngastawayang punika Sang Hyang Widya ulu resade sane keangen ngastiti para leluhur nike kewastane nuluwatu wantah punika genah angen ngastawa para leluhur yaning teges ulu punika boyo sios wantah mateges linggih ide Sang Prabu waduh saking aduh mawi watune punika raris wantah mawit saking lengkaro adu tegas aduh
atur iyane ngulu punika mateges Sang Prabu ne mangkin atune punika uningayang titiang